Sengiyavala ekuseni bambake sengiyavala ngaphambi kuba uqale usuku lwakho namhlanje ekuseni. Ngivumele ngikhulume nawe before uye emsebenzini. Ngivumele ngikhulume nawe this few minutes bese uyaqala usuku lakho. Bamba sengiyavala. Namhlanje kusene ngicela ukukhuluma ngendoda umfana omncane okuthiwa uJoseph igama lakhe. Ngifuna ukuthi ke namhlanje kuseni le ndoda ake kuthiwa uJoseph was a young man wayethandwa kakhulu ubaba wakhe. Wayemze wamthungela nejazi elithiwa ijazi lama of many colors, a coat of many colors. Babemthanda kakhulu abafowabo enamaphupho ukuthi ngelinye ilanga uyokuba inkosi, uyobusa, uyophatha. Kodwa wayengazi ukuthi lento iyokwenzeka kanjani futhi lento iyobonakala kanjani empilweni yakhe. Kodwa into eyenza uJoseph agcine kwazile ukufika la ayefuna ukufika khona, inhlungu nobuhlungu nokuhlupheka adlula kukhona, okuyikhona kwakwenza kwamvulela umnyango waze wafika kulento uNkulunkulu akayemkhombise yona. Ngifuna ukuthi ke kwesinye isikhathi your pain is your key to your greatness. Kwesinye isikhathi ubuhlungu esidlula kubona ibona obuyisikhiye bokusivulela iminyango esifuna ukungena kuyona. Mawungabuka kahle uJoseph wayengeke beyinkosi esahleli nje kubo nabafowabo nabazali bakhe ngoba wayelasbon wayetotoswa babemphatha kamnandi. Wayekube nje waqhubeka nokuhlala kubo nabafowabo nabazali bakhe ekhaya. Wayengeke kwazi ukuthi abe inkosi kodwa kwamphoqa ukuthi adlule enhlungwini yokuthi adayiswe abafowabo bemdayisele zona kangalazi. Manje yabona ukuthi ukudlula kwakhe kule nhlungu ikhona kwakuyisikhiye sokuthi afinyelele la khona kubukhulu uNkulunkulu afuna afike kubona empilweni yakhe. Kuyenzeka kwesinye isikhathi ubuhlungu esidlula kubona kube yibona obuyisikhiye salezinto esifunayo empilweni yethu. Bamdayisa wayohlala ezona angalazi eGibhithe, kodwa la wadayisela khona endaweni ayeza khona ubuhlungu ila khona akwazi khona ukuthi kufezeke iphupho uNkulunkulu ayemtshele lona. Ikhona khona akwazi khona ukuba uprime minister abuse aphathe lapha eGibhithe. Ngesikhathi kusenzeka ukuya kwakhe eGibhithe kwakungemnandi, kwakunzima, inhlupheko kwakuyinzima ngoba wayengenabo abazali bakhe futhi babengekho nabantu abaziyo eyiso eGibhithe eyodayiswa khona. Kuyenzeka kwesinye isikhathi uNkulunkulu esifake ezimeni, esifake ezintweni ezibuhlungu okuthi lezo zinto esidlula kuzona kuzoba yizo eyizoba ukhiye walezinto ezinamandla esifunayo nalezi zinto ezinkulu akasithembise zona. Mawudlula esimene esibuhlungu namhlanje ubokhulekela ukuthi uNkulunkulu ngikhombise ukuthi wona muphi umnyango omkhulu ofuna ukuvula empilweni yami, ngoba uNkulunkulu akadlulisi kumapheni singekho isizathu. Yonke ipain odlula kuyona, bonke ubuhlungu odlula kubona ukhiye wokuvula umnyango othile. Ukhulekele ukuthi uNkulunkulu angadluli nje kuyipain for mahala. Kumele uNkulunkulu ngikhombise ukuthi imuphi lo mnyango namandla ofuna ukungivulela wona, ngoba uNkulunkulu masidlulisa entweni ethile kukhona into asuke efuna ukuyivula empilweni yethu. Into eyenza ukuthi uJobe alahlekelwe imfuyo yakhe nabazali bakhe ngenxa ukuthi khona into uNkulunkulu enamandla ayifuna ukumnikeza yona, kodwa ukhiye wayo kwakukuthi lahlekelwe imfuyo yakhe, elahlekelwe nangabantwana bakhe, bese kuvuleka lo mnyango uNkulunkulu afuna ukuvula. Kuyenzeka kwesinye isikhathi inyembezi zethu kube izona ezukhiye walento esifuna nayo. Kuyenzeka kwesinye isikhathi ukushiwa kwethu ngabantu abathile kube yikho kukhiye ukusingenisa la uNkulunkulu afuna ukusifaka khona. Kuyenzeka futhi kwesinye isikhathi ukuthuka kwethu ngabantu abathile kube ukhona khiye uzosivulela la esifuna ukungena khona. Engane kuyenzeka nezinyembezi zethu esikhalayo kube izona ezisitransportayo ezisisa la uNkulunkulu afuna ukusibeka khona. Kwakungemnandi uDavid eshiya abazali bakhe, kwakungemnandi eshiya nabafowabo, ehlala ezweni kangaziwa kulona, wahlushwa waba isigqila. Kodwa khona lapho uNkulunkulu uyakwazi umphakamisa umuntu. Ngisho la khona ekuthiwa ngeke amile khona, ngeke avele khona, unakho uNkulunkulu ukuthi evele kuveze la khona abantu abeyitshela ukuthi ngeke usurvive khona, bevele bekubona usurvive, bengazi ukuthi usurvive kanjani ungenamsebenzi. I-income ivalekile, bekubona usurvive kakhulu ngoba uNkulunkulu akanendaba ukuthi ubekwe kuphi. Mayesefuna ukufeza icebo lakhe ngempilo yakho, uqhuma noma sebekungcwabile, uvela noma sebethena ayisekho indaba yakho. Engane uLazaro wavuka ethuneni sekuphela izinsuku ezi-4 esefile senuke sengcwatshiwe, ngoba mangakabe isikhathi sakho sokuthi uphele noma ngabe kuthi usungcwatshiwe uNkulunkulu uyakuvusa. Noma sebekhuluma amagama onke ngawe, mangakabe isikhathi sakho uNkulunkulu uzokuveza. Kwesinye isikhathi inhlungu ezidlula kuyona iyona ukhiye yalezi zinto esifunayo empilweni yethu. Igama lami nguPhumlani ngwaNkwanyana isibongo. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.